Friend, ini dari Google Adsense Pin ngalayo ini Google Adsense Pin ini dari Google Adsense Pin friend. Friend pa lada pi ko aban ko bisa da YouTube da lada pi lago mai tu bisa. Da lada pi ko atu bisa kan ko habeng jom pi don kam ya gani Google Adsense Pin. Apo ani envelope friend don ni pin itai pin de 6 digit pin friend. I friend de 6 digit pin ita pin pi don kam ban verify hagni ya Google Adsense jompi. Da hagni video ngam personyo thore pi kumnu ila ban verify ya pin jompi. Lada pi ko video pangata kumnu ban verify ya gani Google Adsense pin de pila ban comment hagni video ngan personyo thoi pi kumnu pila ban verify ya gani Google Adsense pin jompi. De ni video ngachu ko ban personyo thoi pi bangalayo ya gani Google Adsense pin de belengi don kam ya gani pin pangata rongan personyo thoi pi gani video. Ya friend pai lada pin new gani channel jonga friends sawa ban subscribe ini channel sawa ban click to bell icon friend nama lada pe click to bell icon pin yo video jonga daily pai friend ani Google AdSense pin kan poi ha address jong pi te buna ki bro kim jo ai re ga address ba de address ba pi chonga e karena address pi don kampana pai mentanga chonga ni Bangalore tang banga ai ngah ni Google AdSense banga chna kerteng jong para jong iPhone kerteng jong para pi ni hani don kerteng jong para jong amdere kerteng jonga ngai kerting jong hado Google AdSense do kerting jong ngai tang banga ai address jonga namar YouTube channel jonga ladanga ai ha address jong do tipres pangani de bhaida haden yo jingza baita nga ai kerting jong ngachna Google AdSense daga nia kerting jong daga email jong daga ai address jong ladanga ai daga address jonga tani Google AdSense pin kala apoy hani address jonga mantas ngi ka poy kachin nyaus ngi ban poy hani address jonga to Google ka pha ai gani Google AdSense pin khalai trik Februari ka pha ta menta de khar kandai dari Februari temut ka chim nyaus ngi gumta man poi gani ha address jonga bai da friend lada pi la apply gani Google AdSense pin lada kam poi re ta sioba ban check bhai ga address jong pi lada pim tip re ga address jong pi le hani ha Google Map te pai ha current address ha pi don ata address pi don kam banai lada pi ai daga ta address am easily to berubah ba wan ra ini post ha ying jong pi kin tip oh ini address kan le chani ne kon gi bro ki I wrong address de bhai ta kim yo cho ni ha Google AdSense pin ado hani ro pai ani de address jonga any de address ba ani Google AdSense pin lada lada uta berubah delivery yani Google AdSense pin lada umyo are ban delivery lada umyo are uta berubah wa yani Google AdSense pin uta berubah pa yani Google AdSense pin lada ta uni berubah postman lada umyo are pi delivery yang yani Google AdSense pin hagni address hani kala ai lada lada ani income delivery ra sababan delivery hagni address baita suaban ai ni Google address pin jongpi don kam bahaban ai address jongpi address bo pi don ai atai address jongpi don kam ban imlele ra dada dai kerteng jong para jongpi dada dai Google AdSense jong para jongpi rom lele ra tangba address pi don kam ban ai le jongpi the address ro ai nu address bo kam kumno ai pi address bo bo kam jani ni post office namar lada di lada don post office hajan ying jongpi ne lada ka chimchi kilometer to easily ka laban po ying jongpi bhai ta ai ba address ba best ai ba I address jongpi lai ai re address jongpi we lada di channel jongpi ai address jongpi mle le ra lada di email id jong para jongpi ne Google AdSense pin Google AdSense account jong para jongpi ro even I hope pila so to seba ban ai address jongpi kumnu ban ad jaga ni pin chata lada pi ko video ro pila ban comment haga ni video jonga ngan to so to pi kumnu pila ban verify haga ni address jongpi haga ni Google AdSense ngan verify haga ni laptop jonga dengan record video ro marlada nga record to piro pila ban tip haden to pim don kam so ban kolenga pi chupa ya video ro pila ban verify le jong ke swaban verify ro kumnu pin yo haga ni pan lada channel jong pila monetize lada pila complete 4000 watch time but 1000 subscriber lada pila complete ta lada ka channel jong pila monetize lada pila kamai chipo dollar hoy chipo ne khandai dollar lada pila kamai the at least step pidon kam bana every first step pidon kam ban verify ga identity jong pi ata ban verify ga identity jong pi friend pidon kam ban aya pen card driving license lada pidon pen card ro pila banai lada pidon driving license ro pila banai lada pidon voter id pila banai igni likely anyone pila ban ai pila so to igni likely anyone pila ban ai tang wala da pim don negata pila ban create AdSense Google AdSense account jong ipara jong pi chukre Gmail lagi create Google AdSense niki lada pim te kuno ban create ya ni Google AdSense lada pim tip check ya ni video ngala person to kuno ban create ya ni Google AdSense account ngala person to ni video do semua ban check ya ni video lada pila tip
create Google AdSense jong para jong pi te verify gani complete gani identity verification jong pi te la pila complete ga identity verification jong pi de kan chim ars ni na license ban verify eta dada kala verify de directly kan send ni pi mentas ni ka verify gani identity jong pi mentas ni kan send ni pi gani Google AdSense pin ha address jong pi hidden chitiaw ne RTO kan poi by ha address jong pi snya ba wan le ha post office ro le kili pai point ema post office point ema ni envelope daga ni Google bapak da Google AdSense ha kateng jong api don kamban le namal pun ki bru ki thai em to bru ba tre government to bru ba tre ya post office pun ha ba thai bai da pi don kamban le te pi don kamban inform ye kiro ang ba cheni ngam don kam ne ban inform cheni da de sort de city de mun kan poi ba hejing jongi ngaro la ong to bru ba pai ingi hagania PG jongi la ong pai ang poi bru the post office don ai ga envelope daga ni Google AdSense tengah la ong yo kateng jong para jonga kaladat uwan kalada pi ong ini keteng do sama bancim do chim ya gani de mentang alayo ya friend I hope pila so tho lada pi don question pila ban kli ngala pan TPP gumnu ban yo gani spata ro ngala pan lada ka channel jong pi monetize lada pila complete gani 1000 subscriber but 4000 watch time lada pila ayo $10 te Google kan phai gani tang ba chua ban phai gani pi don kam ban verify identity jong pi spata ro ngala pa so to pi I hope friend pila so tho lada pi kwa video chpang kumno ban verify ga address jongpi pila ban komen lada pi komen dengan chna video chubang taro nomor piro don kam ban tipem lada pi kwa pila ban komen hagani video jong ada friend in any boro bang ayo ini dei boro jing support jongpi oi pen pi support ingat ai ta ayo gani nomor lada pim support re lada pim pai dai video jonga lada pim subscribe re channel jonga dengan lahira ban complete data 1000 subscriber but 4000 watch time not tambah ini de jing support jompi tengah ya gani tengah ko ban on different koble chipon bapi support dinga snyoba ban support dinga komni snyoba ban share video new video bapi snyo tona snyoba ban share video pelak jompi elada pi share tengin guru komni tengin yo subscriber chipon tengah la ban IG o VP tanu kamai na YouTube ladang kamai bisa chipon tengah la ban ira piro snyoba ban share video snyoba ban support dinga komni komnu video support dinga komni hoi fen ngatip ani channel jonga amdere ban pusno thoipi kumni chpangani Google AdSense nga channel jonga ban pusno thoipi kumno ban kamai bisa tamba ngadon kam ban pusno thoipi chpangani ro nomar doni YouTuber ba pa ye video jonga da pok hasine da pok na da kiro don kam ban tip haita ngachna gini video ini video bon ki subscriber jonga kim kwa hide kumni video ngaso to tamba doni bru ko am da pok hasi kiro ki kwa ban tip lada ki de YouTuber lada ka channel jongki monetize kiro lada ki yo egani da don kamban te kumnu ban verify talada kim yo ro de kumnu ban yo chang ta ro nga la pasno to mut kilo don kamban te pem da bai tai nga chai ni video so friend I hope yo jing to daga ni video to so ba ban share ni video pasno tanar ba ban chai ni video namar banga la yo gani de ladang am yo gani da ini nu bisa banga kamai da YouTube kampoi la habeng jonga bai ta nga so tanar banga ba ni la poi hania ni ha address jonga tamta man verify ga address jonga hagani laptop jonga te danga la verify te lada kada verification jonga la complete dengan fill ga bank account jonga leta adin chip nai ka nunga kamai ka bisa kan poi ha bank jonga tangpa ngadon kaman kamai pa dollar hoi franchise pa dollar chip nai ngadon kaman kamai te sama ba ban share ba ya video ban yo views ladam yo views te yo jingjar ba ban yo eta chis pa dollar ro ilai earning ro duna ba namar de channel barit namar do views ro ayo chis pa views sa baita earning ro dang ba soba ban share lang e video ipiro kan support ipi ngan one live dengan support ipi halai video ro ache promote e channel jong pipi tu kali e question labi kali question dengan promote channel jong piro e kobre jibon friend ya ga jing support jong pi I hope yo jing te daga ni video jonga time time ras friend kobre jibon